amaka chose ye wananso onwe ntentan ne wananso otu amna we ye Addo a otonyom we nye Addo a odi president na ne nyoma ototo ye in fact de ya na me depa ne ye Anokye mikai wo edan we ti sadaka ne no na Anokye no so na mepesi ejina na ye de bo enkomo na Okomfo Anokye nyumi a udi kan etu ye kofo bebre na se ne se anyumi abakosemi wo ho ena anti teacher form a ye bre sei na bebre kura se baby on si esie ne de enye kira patre ene menya wankasa yi de nana minim se wankasa do ani akonwa na se atesem baby esi Anokye yo me chewa tie for ahefo nyina de a chine se Anokye se okọ ye wo fire service wo chapatre obehu Djka sie bi si anim sa dua no ena ya asenso de a ye de si ho e kire ba bi a ye sie Anokye amienya chiapatre se eho Lake Road na patre so no omunya wo eho a eti apatre a oba no de ye nkwan ma Anokye no enam se ochi nsom nam na enam anunti no patron kase bi ko hia ne kon a ema o de call ni wo anu ye kosie no enti patron de kun no na ne tia patron eti tia patron ba ya na ye konfo no tia patron kun no no ena mi enya tia patron enti obi pe ba bia ye sie no a okọ tia patron fire service station wa Djka sie si ho no onhu se konfo no hona yede na hye nana yebebo nkomo na mami emusa wo se ede ne bema be ya so den yaka kiro se hwo ho yi wo ma ho na obi Okomfo Anokye nso se de ne yesi bi ka se wabeni enti obi bebusa se ebra oba ne de apatre ne ye aduane ama no no eno de nana no ma anyi ankere na ana wodi wa mu se emra oye na no nwanyuma ni nyina no na onfa no ho enka oba eka na yi no ho eti onfa no ho nka oba emra ode ne ho ka oba no because oba no so de ne ho hwehwe no na ba ma so de esa o watinka eti na chese one ne dai na minjwa no ne chese esan se ode ne ho koka oba ni nti no ma ni nwanyini na nwanyuma ni nyina brass enti oba ne di ayu aduane no okay tam odi hu ye na patrona ko hia fi se wodi akona no mu deda enti wachiwade so de e kan wa pe na se ma science se wodi wachiwade anos wakumi na de apatre eye enkwan ma mi oye dwanamo waye ne dwanamo light soup awo ne fufu brode fufu e no pe no de apatre no ahye dwanam nase into odidi na eye na chiwade enti na apatre ka se ekoko hia ne kon no hu se sa nam eye nsum na ma apatre ebi wa nkwan mu o sa de na esa so ba na nya ne o hwehwe wie nto to papa so a na tese o si ne o ko se dem odi na o twa sa no ho yare na o kra omo a o si na o twini sun no ma ya ma obi ensu ekodi na san dem ho bon mu e ma bi fi asession yom ko bi epuya pa no no awuda ho ti bi ko siere de menya ti apatre no na oni se ono akasa no obaaye no enema na ochi no eno ene ade a na ayo senka ode nani etoso nanso ye nipa ebia na Adam if etimi deceive ni Samson so la etimi di enti esa enti enyanwa bebre se onye ono kwan na odifo a wai oba timi bre na se wafum ama oba enya no enti eno na koyesa kanye na chiwade a ode ne ho ka oba no a anka oba no so ntimi nya no okwan bia so fise no wabere na nature se metwase a edurumre bi ma Anokye de asante be ye ni kuro ho Anokye e de asante be ye ni kuro eno na otumfo na mebu mu ase o eye the first o say to the first ono na Anokye enam ne so ma Anokye ba asante nti obedru asante no a
oji ni tumu no na okoma no agona eya Asante agona ese onfa ho nye ni kuro nti ye ho onana odi Asante agona so ai ho ye ne dia eti niema oye okuro mu Kumasi nyina na Asante agona na dodo na nimu se ofiri sana ekoye nana mami musi because after me no interview no niema matetete ankofo doubt no na me pese me busa on here nana no krese second or the share from ampa ye ntimi antu because amanfo se na yesi edi bulldozer na obi busa se satam na bulldozer wa hefa aha samra obeye koye no se 1600 assembly yake na obeye koye no a odi bia odi si ye no eho ne ya si ne ayalesabia edidin na to no Okomfo Anokye teaching hospital sa na oye koye no na ebidi echiye no na chese samre no de na ya ba yanimu a beduru ba bia bulldozer ne ade nyina ewo ho abrofi agi hu achiye ede bulldozer etu ya utu na era uja ya na bisi ho eti eyade a omo antimi antu ana edaso ho ayesi eyalesabia de didi atono na enema oye nyina e podua no ana ode kanche de opese podua no nyema ne bia no eyema no na ansa na podua no ye adwuma ni nyina na chese onfa na chiwade enka no enti sene ye ka se eye den a de wo ahyase bia wa wieye no me da mi gidi se emra ohhehye Kumasi duru ba bia Asante hu se ba bia yadui Okomfo Anokye kwa no nim ya chiwade efi se ono timi ma eye antwibo asiako timi pagya ne ho ejinaye ese odiniti ejiakrema amane man na yede na dua Asante na yede Asante ababa ye super power ono na onim de obetimi aye adane sa anwade a waye ama ene Asante abaye super power no ono kwa no betimi adane ama Asante asan bebo form iti na ewo se ba bia wadui ewo se hwe dai eyi ni fio me ma dwen yo eti na ewo se yetimi ede oba bi ma na hihye no na otimi krokro no anu nya na chiwade if you said say na wa bin wo be ma no ntimi continency ni san komo no na mu oyo oba men na oba nso ho akono de eden a ebi ana afa nti sana medwen no ese oyeduru ba bi no ana ye ni sa o ka asem bi sesi a abeda ne bebuo yesi nyi obi ne kumantwi bu asia kwa na de ne ti age akyerema emse won kasa emi betwa mu sesi na na kyereme sa abenase e ba ne sen na bu asia kwa de ne ti age akyerema eye Anokye ya Okomfo Anokye obodwa na ahefo wa Asante nyina ebehia o manhia ano se ansana yebetimi ama Asante abeye super power se kasa ye kan oye mamu hakra no Asante kasa ne be tintiman na fenso no tumi a ewo ye mamu ha no Asante de be so achen brown friends region akani nyina ahefo ho de na so Asante de no ene be kron na fe yama nkuro dodo a ye be koso nyina yetimi age ahye ase fi se sa me na gentra ene ye super power enti na omo timi kwanka denchira na chese ne na chese omo de kunim ama omo super power na omo ka no etimi ayadwuma eti na ewo se otimi eye nyankomade na ye de nipa moja ede yesa awonwade no ode to ahemfo nanim we ko he oyani no we ko aduane edo me kra me yire so na me ba na o fufu akrantian kwa no ne ade na won kwoti azema mabiem wa mabiem na yedin se soro ho bi si you
emra Nyankopon epe obi abeje yen adasama yen kwan no esro etadin okure ebisi ye ansa na ya gye nkwa Yesu Kristo yi ni hosi ho ese ordinatije eno be na twenibu akodua ye no oso nana bidi mitimeje anana bo siako ana twenibu akodua bo siako na twenibu ano ne mrane no ani could okay twenibu akodua nti kodua no ye mrane okay na ono twenibu ano ofi ayo first ya santo akromo ha adweso nti ama omo kita power na wa santi no omo kura kese omo pa efise na ifu ni nyina sisi wo no sorry ye ese na medimitimeje ni ekoyo ma no ni edi ni moja no edua santi ema ena santi ababe super power omo timi eje kunimdi a ewo denchire nyina omo je omo hye omo ase a ene yehu yi a chese wo ye nwom kra a chese otu no asante kasa ansana atimi asere ewo Ghana ha na fe ukọ manane na okita Ghana passport ni edo ukọ Ghana emezi ni ejisa passport ni suspect say wo nya Ghana kasa ono ka twi obusa odi ni sen ohun ti sen ehin na ofre untimi kakra abeti no eya no wantimi anka na age passport na nyawo dia enti asante kita super power ewo Ghana ha a kire se otwenebu akodua na dwuma obeye no edase adwuma na ne Okomfo Anokye ye bie ni wa atwam da bekoso adwuma ko sise wiase bekọ wiye nana yenhwe oboy asanto edin ejeso manhema uboni din twenebu akodua waboni din Okomfo Anokye chiapatri baby isi no wo ho cultural center ho so wompo de kra won ade be no ye no wi cultural center mse bibia na okoji ho so asekan a wode share for me na wonyini se sadie kebetimi some tourist attraction bi ama ewiase afa na nyina etimi aba asante ama generate income de ama asante oh yeah biti se ya santo a okai ebebre kra enimu ni persu se no tie ayana omo aye ni statue bi o culture ho de nanso enye enough ana dabra amo aye ni statue so adweso na se ode empanifo ya omo ba ye e de ka sam kra no a bibi ti se Okomfo Anokye nko a ye betimi de ono nko a achechire asante ama asante abaye krabehwe efi se ono ne nyuma obeye ye no eye podua na ye de wo no eno no de beye sa nyuma no podua no so no ya wankoto o mokola ano wankoto o kejetia ye wo no kita no inti se okone krechi na se podua no yetimi ye no tourist attraction say they share glass ama amafo apu ababehwa sika ebe generate no enye sika ketwa nti asem ya watwema adwen asisui eye medaye so a mepese mene otumfo ehia wo ho nana mebo mu asema se menene koka nana aya podua no yebetimi ede aye attraction tourist attraction eti yenye glass bi ewo se cultural center hokra no ana se manhia na ya pe ba bi ni aye saade no na aye podua yi na esen glass mu na kane asiso na ya aye ba bi a o de coins be hjem na wa point country no kasa otie na eka Okomfo Anokye ni nyuma obeye no dodo no kirew ya ji esika na ya promote sa adewe akọ ama the whole world and social media to you bibia sesia na wi ase nyina hu na ya invite amafo aba behwe na omo behwe a sika ye nya di nyina I was say come hia
na banhia so de edama koma pa se pese ye ma o ma we kumasi mpuntu se na wo ka no na ka yatimi SC pillars and the train kwan na to wiem ye sky train san faso e benya Okomfo Anokye podua no ho no ne de aye sky train no ne de sky train na to Okomfo Anokye sky train ye be share program ni bibia se manhia ana be program na train no koba wo ba bi ti se adum ana kejetia na wo ko ba bi ti se ebu akwa anka afafo be di 1 hour no within 5 minutes no wasi form obo se wo ka kra o park wo train station wo ba krom be di udwaye o niam nyina na aja wo san fa train kwa akutu ka o ko fie wo se kro no emu dida ho kama aka baby aye otumfo statue ubon say ya sky train mo na de twam wo so na to sky train mo a ya say otumfo statue onam ne so na wase na attraction kama na sa emre obi a okọ baby ti say Accra okọ baby ti say friend say adwiso area ho obi a okọ baby ti say esrem ni ade nyina no sky train no ekokodru limit bi ti say Kumasi said obetimi aye akodu afrancho obetimi aye e de akosi tin say friend say Fade one point area obetimi aye hade na akosi adweso just say all the connect ti say eboase kwan so obetimi aye de akosi baby ti say nkransan no baby trade no na chere say traffic na fi inside the city nti obi e ko adwuma within a short time no wakwaba no traffic eba sakra no a emma trotro for no ntimi nka say ya te petrol so ye de ye nte ye boss ade ye mfo ye kwakofo ye train ye was sky train ye de koba eno na mpese me ko ho otumfo na me de tu nanim na Okomfo Anokye podua no yetimi eye tourist attraction bi ne peglass bi ne de shem ne de generate sika ne de sanfa so no ebesi sa sky train a meka ho asemi wow nana me da se ne wani so ade hu na ewo na me so me bom pa ese ubetimi etu ho anamo na eniema nyina nso etimi akonkan na asanteman so betimi annam sa oda ehunu so no etimi ababe ye krabe nana mama hwe say company bi ebre bi etwa mu say that was last year company bi fa wonyom eye edan ho te sa adaka ema seven prediasa ohunu se wuni bi nti ono no de bo e de gini sika akese ema wo ko ye ne ka se kon compensate wo so this can be ma wo de o sa tabi wo de wo ko court nti e de ko fa lawyer nana ehun asama kwa akosi say yo we last 2 years cra 2021 move na ye invite me ba Gambro oba no se okwakofa ni secretary na yabu ekana man na omo ahwe ababichia okoye friend crown fa o mere na on reply international say ye said ye be fa lawyer na de akokot enti ese no me fa me call a friend saying company be at the Miliki housing omo no se bia se obi sisiwa omo no company on betimi adi anim afa lawyer ma okay nti Miliki company for na kitamu na omo ma ye servo no ema a friend saying we City FM for omo lawyer ne buy but sa Eglon housing company no omo fa anyum no Eglon for no de omo lawyer amba na city lawyer no buy ni kire say ono man no e de anyum ne ba omo ho e say onye sa advert ni ma no or ton dan ne dan the lowest cry $35,000 inti omo nye advert ma no na omo ko fa anyum bi ato ase ana so on pesa anyum no opedan sadaka ana omo so omo ni bi ho ana de call friend say Joy FM ana okokoye jingle no de buy to de omo so de buy na omo de omo boy nchen so omo yi omo ho afim na so ho krampo no untimi enyu film kire say ono o de buy no so no mo boy nti ono a mo bo ma no
ono odifo mo amo ebo enso no odifo ana ne oye jungle no so ode menwum no ye ma no a wa make permission from me no ono ade na adwen ede aye ede ama no ono so na kese multimedia dan omo wasem no ana mai na nkasa na ode ton ne dan no so no ono so ontimi nyi no ho enfrim na ekoye se me madress amede ma court no na enimu iti omo yese me sign emfa address for from ra na sebe ya ye serve me letter yetimi ehu ba bia metire ne the letter na abehye me sa nti afi na me de address for fra komo omo a ye be start me afale foforo iti asem no ye nyanko so kra na so eye den ya ye be koso ni be wie na me kosekose obi trim nana sabredi abroche fo bebre na na ehwe bia na obi kura pese okomwa wadaroma number ben na nipa no bia ofaso a obenya wo oh yo ene na aka asempa momra mo papa bibi ni na enye izi wa ha me shamram donko a chese enye ade a abrowadwo nanso bibi enu asuchen erade se owo nkwa anwade mu no na chese o ade nyina me number 0550 850-737 nana sie no aso bi 0550-850-737 na the other one no 050-40-74-75-9 050-40-74-75-9 na ni atini say they say may gospel okay na gospel na me no so no eye odifo Elijah Opoku okay ono national no fade ono na all sponsor okay nti eye dambas ona eye ona oye akakra na yawie okay yawie a yeba yebeti hu akira amafo nemo aka me ti hu kakra bi na amafo hu na ne title ya heaven ti say ya bre ye koba ni ade nyina wanya hememu akode a o say me ti hu kakra bi me na atwamu sa mframa wa hu mi nei o tena wo hu mi bie woni tua mi sina mi ni ho woni tua pa sa me na me da hoi enso na me ni ho woni tua mi sina mi ni ho enti onipa wodie nyine enye mfiri hwe oha na akyirem pa obekwa kopro na ba bi okra na ekono eho na ehia enti Yesu Kristo se odibo eni mo onye mefe uwu na yesiu ya opomba ho mfaso chim Beda say nana Addo no na me ne etwetwe nkomo na busia Djka money transfer Djka eno ene wo se we use na o send sika from no ne edi aba Ghana wetime edi aba me pa cho mo am use Apple phone Apple store okwa twa application no I use 100 so a Play Store no watch application no send this kana me pa cho kwa be fa so abe send use me promo code na Djka use sa promo code na Djka pa wanya $5 dia share wata so uwie pe nipa wo send ya brand Ghana nso no ye ntehwe no charges kama pa Djka eno ne say obi a use aha ene ade interview ni be simi ne na Addo ena etwetwe nkomo prepare me ye be sign aba na emo bomodi aso be subscribe to channel no Djka nyansapo Djka nyansapo TV nana YouTube your friend is saying Addo returns TV Addo returns TV YouTube to obi kobo Addo returns TV sesi a obenya ho channel no niema ni nyina onyom ni bibia wo ho ni nyina wo ho na fe okọ TikTok nso no obo at Nana Kwaku Addo 3 eno so obenya bo TikTok Nana Kwaku Addo 3 okay Facebook nso Nana Kwaku Addo ti na chese o social media ni nyina okay enti mo kona mo subscribe na menya more viewers all right we da say ha ene edu be see nyankopon sha bye